अहानबदा हौजिक फाउगी मरोइबा पाउ पिजरी प्राइम मिनिस्टर की मणिपुर खोंगचट मियामना तरामना ओपिनबा चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयलना मणिपुर की मियामदा अपील तौरकले प्रोजेक्ट खरा संकाबा नत्रगा उरेबुयुंग तौबा खक्की लाख ओरबदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तरामना ओफम थोकते हाइना इमा कयाना फोंदोरकले अमदी प्राइम मिनिस्टर की खोंगचर असिना चाही अनि हेलब इरांग असिगी पॉजिटिव ओइबर रेस्पॉन्स अम लाखलगनी हाइना वांखै केंद्र के एमएलए थांगजम अरुण कुमार ना हाइख्रे खुरुमजरे आईएसटीवी पाउ मिरेंग ताबिरिबा पुनमकपु तराम नौचरे हाउस फाउगी मरोइबा पाउसिंग मियामदा पिजरे प्राइम मिनिस्टर की मणिपुर की खोंगचट मियामना तरामना ओपिनबा चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयलना मणिपुर की मियामदा अपील तौख्रे सेक्रेटरीत लैबा कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोखिबा पाउमिसिंग उनबा अदुदा महाकना मखाताना मणिपुर की तंपाकी अमदे चिंगी लमदा इंगबा तप्पा हंजिलक्तुना महौसागी फिबमदा लाकपा से मणिपुर की मियामगी होनबगी महैने मसिदा स्टेक होल्डर सिंगनसु इंग तप्पा अमदे लॉ एंड ऑर्डर की फिबम अचौबा थौदांग लौबिगदबने प्राइम मिनिस्टर की खोंगचट असि आइजोलदगी चुरचानपुरदा नुमिरोंगबा मतुंग पुंग 12 मिनिट 15 थुंगलगने अदुगा मफम अदुगी आईडीपी सिंगा उनगने अमदे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कयागी उरेप उयुंग तमगने मदुगी मतुंगदा चुरचानपुर की पीस ग्राउंड दा पांगथोकपा मियामगी मिफम अमदा वांगांगने मखा तारकपा ओइना इम्फाल की कंगलादा पुंग 2 मिनिट 30 थुंगलगने अहानबो ओइना मफम असिदसु तंपाकी लैरिबा आईडीपी सिंग उनरबा मतुंगदा मणिपुर अमदी मणिपुर की वांगबदा पाइखलिबा तोंगान तोंगानबा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिंग संगागने महाकी खोंगचट असिदा लुपा करोड़ लिसिंग तरेट का चहुंगी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिंग की उरेप उयुंग तमगने अमदे करोड़ लिसिंग अमगा चनी के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिंग संगागने प्राइम मिनिस्टर ना स्टेट असिगी मियामगी याफननबगी दमक पाइखलिबा थबक सिंग अमदे महाकना मियामगी दमक तौगनी हारिबा थबक सिंग असि येंगलगा स्टेट असिगी मियामना महाकपु तरामना ओक्सी अमदे मियामगी मिफमदा सरुक याबियु हाइकी The state government appreciates the efforts of the people of Manipur, both in the hills and the valley, for successfully moving forward to restore peace and normalcy in the state. Manipur is not just a border state, but a central pillar of India's Act East policy, a gateway to the Southeast Asia and a proud guardian of India's diversity. Peace is not only the absence of violence, but also the presence of trust, harmony, and reconciliation. Thus, the visit of Honorable Prime Minister to the state will pave way for peace, normalcy, and accelerated growth in the state. Honorable PM will be arriving in Manipur on 13th September 2025 from Aizawl. On his arrival at Churachandpur around 12:15 p.m., he will first interact with some of the internally displaced persons in the district. He will lay foundation stone of various infrastructure projects to be taken up throughout the state. The Honorable Prime Minister will address the public gathering at Peace Ground, Churachandpur. Thereafter, he will arrive at Kangla around 2:30 p.m. and first interact with some of the IDPs in the valley area. The Honorable Prime Minister will be inaugurating various development projects within and outside the state belonging to Manipur. The Honorable Prime Minister will address the public gathering at Kangla. The total projects for which foundation stones are being put are totaling to rupees 7,300 crore, and the projects which are being inaugurated are worth total rupees 1,200 crore. Such initiatives underscore the Honorable Prime Minister's continued commitment and dedication for the development and welfare of the state. Thus, I, on behalf of the Government of Manipur and Government of India, request the people of Manipur to come forward in welcoming the Honorable Prime Minister to the state and participate in the program in large numbers. लमदमसिदा थोगलिबा इरांग असिना मरम ओइरगा लेबाग असे मई चाकलिंगे मतमदा नोंमा फावबा लाक्ट्रगा था 19 की मतुंगदा पुंखरगी ओइना इंडिया की प्राइम मिनिस्टरना लमदमसिदा लागिबा से प्रोजेक्ट संगाबा नट्रगा अनौबा उरे उयुंग तौबा खक्की ओइरबदि तराम ओफम थोकते हाइना इमा कयाना फोंदोरकली हिरमसिदा पाउदममा सबते
September ki tang taraga humdoi da Bharat ki Prime Minister Shri Narendra Modi Imphal da lakpaga mari lena Imphal ki akoibada lairiba lambi thong asi semgot sagapa amadi aki amogi thabak kada chathari aduga Imphal Kangla asidasu mioi lising taraga manga tinba yana mapam semgotna public meeting phawba taunabagi damakta thabak kan paikhali loinana hairiba Kangla asi akoibadasu security force na pung komari chupna section thorangi thabak chu kan paikhali hiram masi matang da khwairman kaitel da famba ima ebel singna kari hainingli Bharat ki Prime Minister haina ekoi di haining dreba kaino da ekoi di mase masagi daita chapchana lauba ngamdaba masagi praja miyam da achan mirai naiba masagi mathau masak khangdaba matam chana thabak tauba ngamdaba Prime Minister ne haining eba ekoi ge awaba da saru yaba ngamdraba ekoi ge leader bu ekoi na karamaina nungsiba phaudoino ekoi na karamaina madu da honor taudoino ekoi nungaitre adu kanna kamna balauna ba miyam sina wara kanda amuktang lakpiu natraga amuktang unazage haibada aikoi bu intho aga leigiba nupado madu aikoi na aikoi gi thamoi sida mabu penda basidi aduki matik thallaga leigre aduna ma lakpa natraga laktaba aikoi da hojik madu aikoi da thawoina laudre maramdi daita masak khangna praja sida wari bas state sida kaidodage haibado tawtabida aikoi hojik iranai oina hingba tamba adugumba makhal amagi state to lebak to oire miyam du oire sahi ahum pharaba lan sigi manungda tawgriba irang mayam se sigi matangda karigumba matang ngangdana tuminna yungi mapi mapa amoina leiraga ngangdabado adugi matungda Manipur da lakani haibase aigi wakhaldadi ngakpa thoeba kari aronba tawba lakadoinoba lan tawringaida mai saingaida karimta khanaba yawbidraga hujik amuk mana lakani harise magi aronba kari legese hangningeba ado aigi motadi mase ai saruk yaningde irang tawri matandi laktra hujik kadoba laktoinoba asam gi kongchatta la koi Manipur changam wane ba asam dadi bubel habzari ka chiba kandadi lai Manipur dadi maming india gi wal gi maming chalaba ratan thiam like ta kandadi narabra gi abra bo chi be do wai ta haidraga moi di adu gi lakto som changa kadoine ma lakpai ka suma thokta di mi puna mana para ba hai matandi laktra ganda ma je ano tawre haibne sahi loire haibne sahi loi badu da ma che chalam dadi ta hoide dana lakpa jani masak pogeng de ko malak pai mathok ta ti ko asuk changama matam ji sai chu mayam ma sidana nadana waba tari ba jidadi nongmata mana kari kamdo bono hangak traba mana hojik mana lakana je ko thamoi da kari gumbi amta nungai ba phaude lakpi ta bana phai planing de kai gi noi bada sukuina lan tawbadi laktraga ma vote khomam dai da lakpani aduduna akoi Manipur gi wa amata khanbi da banina ma lakpa pam de asukuna sahi kaya no sahi ani ahum surak kadora bane ba khona Manipur sta wara ise mayam ma relief camp da laidana charam thalam khang da ba hingbang khang da hingbang amakta dana masa matana society ro sibana ongai amane ke magi macha machu ngakta ni Manipur state ai base ko India gi manung chaline ba aw adu wari ba matam do lakpi draga hojik lakpa kai darka oige akoi ma lakpa ka chu pam de darka oide ma lak to si maram kari gino akoi vote kom brain khaleba adon ma lak pa koi kasu pam de darka kasu oide matam di heleba lanja horoko matam da mana kari lege kamai tauge haibado mana haibidraga hujik langi aroi ba yongna waro matam je man mayum da hanjal hanbang ngamdoribra ado ngamni haibadi thajabasu leite lanje man solve to biram ngam bataragadi yai aduna daga de khoi ma lakpa chungpam pamdre kai matam hen gareba khoireman kaiten pami imasing na phongdorapagi matungina di tha kunipan henda lamdam asi mai saktuna leiringi matam di no mata lakpat natraga wahi amata phongdoktraga handak ikhang khanghodan lagliba asi irang asi taseng relation gi khandu lakpo oitarga di taramna okfam thoi natadana vote action lakpagi natraga project khara sangabagi damakta lakpo oiba targa di taramna okfam thoke haina imak singna phongdorangli ISTV pawgi damakta sagol sen samjoy ge loina na pawgam jari karnajit khwairaman imakaitel Imphal अमरोमदा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हौखिब चाही अनि हेनबदा मणिपुर दा लाकपदी लारेदना मणिपुर की मिंग फाव पंद्रगा हौजिक महाकना मणिपुर दा लाकनी हारिबसे नंबोल एरिया अपुनबा मैरापाई बिलोफ नंपालना सपोर्ट तौरोय हाइना फोंगदोखरे वाफमसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हयेंग मणिपुर दा लाकनी हारिबसे मणिपुर इरांग लोइसिनबा लागलिब्रा नत्रगा मणिपुर मचेत ताना थुगाइबा लागलिब्रा हाइदुना ngase नंपाल की नंबोल दा लेबा ऑफिस दा पांगथोकपा पावगी मिफमदा नंपाल की प्रेसिडेंट माइबम शांतिना हाइखिबने महाकना मखाताना हाइखिबदा नंपालना प्राइम मिनिस्टर की मणिपुर खोंगचित सपोर्ट तौरोय मणिपुर शांति लाकनबा सिनबा ओरबदे मणिपुर मियामना मतेंग पांगने मदुगी ओन्ना तैनबदा लाकपा ओरबदे हनबिखो लाकपिकनो हाइना मखा ताकी
भारत की प्राइम मिनिस्टर ना माना मणिपुर लाकदोरिबा असि अखोइगी तंगु लेताबा ओरकनाबगी लाकदोरिबरा नत्रगना मणिपुर थुगाइबा लाकदोरिबा सही अनि अहुम फाजलगलबा असि फावबदा रोंगमता माना करिगुंबा अमत्ता वहांग अमत्ता हंगदगै लालगा खंगौदना सेप्टेम्बर की तांग 16 लिसिंगनी कुनगा मंगादा लाकनी हाइना तौरिबा असे कोई याबा सुंगम ngамजरोय आइस कुंजलता कौबी मेंबर मना मखाता हाकिबदा हौखिबा चही अनि हेनबा सिदा मना पंगदुना ममित तांगबा मिसक अमगुमना तुमिना लैसिलगा मणिपुर मियामना लाउबा खोंगबा थोंग थिनबा तासिनदना लैखरगा ngасina मणिपुरदा लाकने हारेबसे महाकी करंबा अरोनबा लैबगिनो युममै चाक इंगैदा युम कनबा लाकदबा मतमदा लाक्ट्रगा हजिंगना लागलेबा असि वाइचिनना बने हायरदुना असिगुम्बा मतिक चाद्रबा इंडियागी प्राइम मिनिस्टर असि प्राइम मिनिस्टर वेबगी मतिक चादे लोइनना मणिपुरबु इंडियाने हाइना खनबा ngамदबनि हाइना प्राइम मिनिस्टर बु मराल सिरदुना महाकी मणिपुर खोंचत असिदा हिरम अमतदा मतेंग पांगलो यावरो हाइना मखा ताखी मई साइंगे मतमदा फयाबी के दरकार ओय मई साकना मागी युमदु तुमगा मांगबा मतमदा फयाबी के दरकार लेते अदुना अखोय हुजिक युम मई साखरे मांगे तुmme लावरे खोंगरे कयानक तौरगसु नासन खिद्रबा नादा हाखिद्रबा मितांग खबा मा दरकार ओयदे अखोय प्राइम मिनिस्टर दरकार ओयदे अखोय हुजिक दरकार ओयसि थमोय सेंगना थबक तौबा थमोय सेंगना मणिपुर नुसिबा अदुगुंबा मयामदो तासलगा थबक तौबा पामी अदु इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ओसु मवा लौद्रे हुजिक माखदो मणिपुरदा लाखदोयबा प्राइम मिनिस्टर की खोंचत असिना चही अनि हेलाबा इरांग असिगे पॉजिटिव ओइबा रेस्पॉन्स अमा लागलगनि हाइना वांखै केंद्र के एमएलए थांगजम अरुण कुमार ना चिंगमेरोंग द लैबा होटल क्लासिक ग्रांडे दा रोटरी क्लब ऑफ पॉलिसिटी इम्फाल न सिंदुना टोटल लिटरेसी एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम की मखादा कथोकपगा लोइनना महिरोइ सिंबु ताकपी तंबिरिबा ओजा सिंबु इकाई खुमनबा अमदि पुकनिंग थोगतपा ओइना रोटरी क्लब ऑफ पॉलिसिटी इम्फाल न पीबा नेशनल बिल्डर अवार्ड 2025 येंथोकपगी थरमदा हाइख्रे थरमदुदा रोटरी क्लब ऑफ पॉलिसिटी इम्फाल की प्रेसिडेंट रोटरियन डॉक्टर आर के रतन कुमार रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3240 जोन 12 के असिस्टेंट गवर्नर रोटरियन सलाम सचिदानंद अमदी रोटरी क्लब ऑफ पॉलिसिटी की सेक्रेटरी रोटरियन इंद्र कुमार ना मरुएब म्यूजिंग ओइना सरुग्या के एमएलए ना मखा तारदुना मतम सांगना प्राइम मिनिस्टर उनना बाखोनदुना लाखिबने महाके हंदकी खोंगचर असिदा एमएलए सिंगा उनबगी तंजा फंगलगदे मे अहुम लिसिंगनी कुनगुहुमदोइदगी लमदम असिदा थोकलिबा इरांग असिगी चपचाबा वाफम थमननबगी एमएलए सिंगी ओइबा फिरेफ लैरे प्राइम मिनिस्टर की खोंगचर असिगी मतुंगदा अथुबदा मणिपुरदा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सोइदना लाकलगनी हाइबगी थाजबा लೈ हाइखी मिनिस्टर मतम सांग लाक्तना वहाई अमता हाइदिगे लेरकांदा सांगलुबा इशु सांगलुबा टाइमिंग्सदा लागा करिगुम्बा खरादि हाइगदोबसि पॉजिटिव ओइबा वाफमदि थामगरायनागी वखल लेजै अदुगा पॉपुलर गवर्नमेंट होय पीएम अखोगी प्रेसिडेंट रूल से लेरपसि फातरुक हेले मतम सांगे अदुबो मयामियान सु रिकनि थुंगा अहोंबा लेतबसि दुम एखोय गतनातना सेंटर की गवर्नमेंट हिना सु सेंटर की लेबिरिबा लीडर्स हिना सु सोदम की उबिरंगनि कले कमिरंगनि कले अदुना मोइना फेमसी की लेरिबा मणिपुर की सुसी सॉल्यूशन पुरके हाइगदि पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लेबसि अमताय कदियाबसि मोइ वखलसु पावरम नद्रानि कले अदुना आइगा सादति प्राइम मिनिस्टर लाबा मतुंगदि मणिपुर की सिचुएशन उबर मतुंगदि पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमनबा प्राइम मिनिस्टर की माइकेदि थमकलाइना दुआम एक्सपेक्ट तौजे पुंग खरगी खोंगचत्ता लाकदौरिबा प्राइम मिनिस्टर की खोंगचत ना तंगदु लैताबा पुरकपंगमलोय हाइना एमपी डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोई जमना आईएसटीवी दा फोंदोराकले बीटी केंद्रजित इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली दगी इम्फाल द थोरकपदा बिमोल न मखा ताखिबदा प्राइम मिनिस्टर की खोंगचत ना तंगदु लैताबा पुरकनी हाइना थाजबा थमलिबा सिंगना प्राइम मिनिस्टर की स्वीटकेसता तंगदु लैताबदो पुरकलगा हाइदोकलंगनी हाइना पारिब्रा हाइना हंगनिंगे स्टेक होल्डर सिंगा उनदुना मिफम अमत तौदना मतौक्रमना तंगदु लैताबा पुरकदबनो हाइना खंथा हनिंगे हाइखी मागी सुटकेस याकदुरो शांति दुको आकदे वारी होता ही साधना तवै हाइग्रमने मीटिंग तौदबिदे सुन पब्लिक मीटिंग लाकुने अखोइगी पार्टी दसु इनवाइट का तौदना प्रेसिडेंट लाबनी काने सिविल सोसाइटी उनगे को कैबिन कमांड देदा हादा दे माय एस कैजुअल एटीट्यूड ने लवे कानो रो करिनो हायन के नो संगागने का हाकदो माल मणिपुर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की थौपुरीबा जस्टिस कैंपिया सोमाशेखर चलिबा
September thagi tang taraga marida mahaki matam loiduna thabak-tagi potharagani. Justice K. Somasekhar na thabak-tagi pothaba siga mari lainana official oiba farewell pibagi thawram abanga se Manipur High Court ki court number 1 da pangthokre. Thawramaduda Justice A. Bimol, Justice A. Guneshwar Sharma, High Court Bar Association ki President Naurem Kumar Jit, All Manipur Bar Association, Bar Council of Manipur, Registrar Official Singh, Advocate Amade Atai Mari Lainaba Mioi Kyana Sarugyaki. Karnataka High Court ki Judge K. Somasekhar bu Lisingani Kungamanga gi me thada President Draupadi Murmuna Manipur High Court ki Chief Justice oina khankibani. Justice K. Somasekhar na Manipur High Court ta tha ahumga numit kungamanga ni thabak tawrambada pangthok lamba local body election gi judgment Chandel District ki CJM gi complex Semka lamba lamdamasi gi irang namaram oraga awaba mayna liba IDP singi yafana na bahonaramba amadi courtroom de natana afaba miuiba ama oina thabak tawrambada Manipur High Court na thagat pa phongdok pagaloina na mahaki punsi gi lakliba anoba tangkak asidasu afaba nungaiba oina na ba paujel piki. Justice K. Somasekhar na thabaki matam loikhibaga loina na Madras High Court ki Justice M. Sundarbo Manipur High Court ki anoba Chief Justice oina khananaba Supreme Court ki Collegium na Union Government a propose tawkhiba laikhrabani. Mahakaloina na atopa Justice anisu Karnataka High Court amadi Meghalaya High Court ki Chief Justice oina propose tawkhre. I have been fortunate to share the bench with letters of immense learning and integrity. To the members of the bar, I extend my warm gratitude. The role of advocates is indispensable in the administration of justice. Your assistance, your research, your advocacy, sometimes impatient, sometimes restraint, that honesty has been a real source of strength. I have often said that every judgment is rarely the product of the judge alone. It is formed by the dialogue between the bench and the bar. To the learned members of the bar, let me say this with a basis that the practice is not merely a career, it is a noble profession that is being faced with a difficulty, perhaps even a discouragement, but never lost sight of the purpose. But remember that every case you argue is not just above the client's right. Masagi maramdamda internally displaced person IDP haiba mingthon fangduna chahi ani hena relief camp talaiba mi singi awaba kokpagi mahutta nomo gi pungning nungsiba henjilakpagi mawong uri makoigi awaba gi mitki pi makoigi thamoigi wakat tabinaba luchingba laitobra haina warau hori Prime Minister gi handaki khongchara sena makoigi mahosagi punchida hanjil hanba khaurangna ngaina hori makoigi wakat kaya thamoi sokna paudam lakle hiramasida paudamama Asingadi maha koi bo ai koi ke anang yum da laiba phangi ka drai da tattan hangi mama koi da du mama koi na pakum phangde isa ga kona na kaminna banata na upai lete koi ge mafam masida matam kuina lerakpana maram orakanda awara pa kaya laiba natana puning ning silinga oiba thaudok kaya mafam masida laiba thengnari Jerang na khajan ba aduga jingana khalaga laiba apikpa sangsingsi lamdam asigi yalhomi singna punsi hingdabagi damakta lanjena duna punsi leliba aduguma mafam amadani asiguma mafam asida matam kuina laiba IDP silnaw sing asina handaki prime minister gi khongsat asi karama makhani khongsat ohininge haibigi matangda makhoina phongdorokpa tungan wafam sing mayam punna taminase Kangla da Prime Minister lakni bisida koi bahan na dong na santi da laiba ngamgadra na tang midyeng chang miramoy da na koi haisaning simadi tungya sadi atna yeng bada udre da lairi pa pipam jida sasing ji bu mi hoy na siya mangam kipapanda sasing ji na yeng chawra ga koi ngai halakidra kan na laiba ne da bu hongjik tang pi hoy ba irang sida koi se Tungi mami asa yang pada hamna uba bang dau mandresa. Ai di yam so lai jada mi ai ki yum so loi tiek kra. Ai ki lai di papi mam jada ai na yum sa mangam ni ba so ta jada. Ana lai yang ba sin
doctor nungdara sen thum maram chadabana sina maram oiraga layeng bangamdana misi minasu yam tokre haina aigi mamata tokre aigi puroi basu kuidre laigida bathasu padre mana de layeng bi yam maram ne du boina sen thum ni natai chadabne ne yeng basu ngamgidre mana ji ai bu pokpa baba do lai khidre thaba ingang suba jana phangdabanina layeng baju ngamdana kaino tawgre baba na lairingai ji da layeng biu pubiu doctor ani yam hairam me adu paisa leitabagi kaino na kwa amje khide ana yauro kanda khudong chade yamna huai jade yamna yumda leiraga leita boiradi khara kaino ju yum chang ngamaga kaino tawbedi khara ju penja gadabane kam kanda yum hanjangani khale do Layak na khara thuna khoyum da changna ba khara sinbiyo khoi sida leba jam ware duna prime minister lakane habjida yum da changhan bagi ayaba do adu do ma pibi ramba haijaninge prime minister jam visit to video rise amam da thanga sengna khoi question yam leye khoina wa aba matam da prime minister na wa hai ambo habi draga ngasi khang khangau dana lak pigedar ba maram je khoi bul lakna ba lakadori bra natraga karam ka solution pura lakadon si pen da busu yame Pen tabadi am lairada cha jingi lai tambada khudong cha taba paisa nungja khudong cha taba nara yala kanda khudong cha tabagi subam nombam ju na tai cha de sigi lairi bajina mayai da oibana khoi ju ama da chalasu khudong cha dra ama da chalasu khudong cha dra yam wana di punsi lele sigi lele kem jida dubu kari haidoi no khoi ju prime minister la khojida yumda hanjanna bagi wahayam tang thambiramaga atabi amtang mayam sarkar jina ayabado pibiraga yumda changhannabana hajari imausu laikitram ne isuani oga yam waida angang lai tamen ba gadabuje paisa je yam waye laite time pham su laita tungge sa je lan si loi khragadi akoi ne na ta na ada yumda karaga thabak suraga adumna ngai ne laigedrai khalle lan si irang si loi dabane na akoi di su buje pa amata laitabane na ningba adum thungaroida prime minister lakosida lan si loijilaga akoi di nungai na lehenba ingtapna nusi chana na leiba adu pame asumna IDP sing asina masa masagi mayumda karam matamda hanjin gadage haiba wafam asina lining oiduna leiriba amasung makoi gi tungi punsigi lambi thibada asa mangsil aglaba amasung makoina thengnakiba awa ana kudung chadaba kayagi makoi gi thamoida saktuna leiriba maisak sing asi prime minister gi khongsat asina muthatpa ngamgadoribra haibasi prime minister gi menungsi amasung thawjal relief camp ta leiriba IDP singna khawrang na ngaiduna leina hori Istv Pauki Damakta, G. Gagan Sharma, Amadi Padam Jariba Kumarjit, Wahingbam, Mantop Yumpam, Relief Camp. Hayang Prime Minister Narendra Modi Imphal amadi Churachandpura lakadori basti gidamak mari leinaba singna akanba mawngda semgat sagatpagi thabak satharingaida ngarang numidang Churachandpura miyoi kharana irang horaktuna Prime Minister lakadori bagai sem sari balambi gi mafam kharada amanga ta thokhankhre Police amadi Army na irang adu laksinkhre hairi CP Radhakrishnan bu India gi taramanga suba Vice President oina India gi President Draupadi Murmu na thabak paibagi wasak laukre and that I will faithfully discharge the duty. Congratulations. Prime Minister Narendra Modi gi Manipur khongchat thawai mirel Manipur na taramno oi National Highway singda India gi citizen ama chatningba matamda chatpa yadriba fawba Prime Minister na Manipur thadoktuna chatkidana ba haire Serola sina makha taraduna Manipur gi apunba gi saktamda singnarakpa khudingmak India laingak na mayok nagane haina Manipur miyamda laukthok lamnana ba appeal tawri Housing Paugi Marktan atin break amatang lauzari Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayam sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Dada
Ibig magkigano. Ano ba tamo? Sige yung say, next time tinacheksin na laksilaga tamo ka ba ni Ned? Dadarang se, juhar habaga amta kiderbo. Asum na, mayam na machalbo ngapsyan lugum. Masige yung masibu, aso yung ang poka da batagi. Next time ngapseli. Next time juhar habating matok na nabasim ba ni? Zaman tekno isi na mana, concrete katok na tinaba matanda, kapamil amok tuhena henggal adli. TMT, strength is in the quick. CJ Breast and Thyroid Clinic, CJ Hospital na lagliba September gitang taramanga dagina kun fauba free breast and thyroid cancer screening camp pangthok sagadauri. Mammogram amadi mari lainaba investigation singda 20% concession loinana procedure singda 15% concession gi khudong saba pizari. Breast amadi thyroid kamari lainaba sangi nungai tabal laibiragade khudong saba asi lawbihau CJ Hospital da pau faubirau. Wow. Soccer company gi crown maker real. Chahi yankhai suraba soccer company gi crown maker real. Hauzik market ta phangbiragani. Mahaw yamna leiba pisu yam chawba crown maker real saman. Mayam su mahaw yengbiu crown maker real. Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudak ta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi selaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu. Capidon cup syrup. Free ENT screening camp from 11 September to 13 September at Caesar Urban OPD Kasampan. Adom na nakung taba watlaba, fataba mahi taraklaba, nungay taba makhul toy na taraba, natundagi nahi toy na taraba, kanaw da toy na nungay traba, kok ngaw bagaloy na nahagjangi balance karaklaba, amasung atopa mari play na ba, anabalay biragadi, hariba numit singa sidaling biraktu na, kudong jaba asilaw biho, ako ba marol kitama, contact number asita, paubiro. Break matungda mayamba mukahana taramnok chori loina na makhataba pau pizari. Bishnupur District Legal Services Authority na Legal Aid Clinic Project Ziga kusam naduna Foxo Act, JJ Act, CMP Act ka mari laina na angang singda legal ga mari laina ba sing khanghana na bagi pandam da nongbugi oiba legal awareness program ama Nambol gi St John English High School da pangthokre. School adugi mahiroi singna sarugyaduna pangthokiba thoramadu da District and Session Judge Bishnupur Shamom Ibjen, CGM Bishnupur Binesori Maibam, JMFC Civil Judge Junior Division Bishnupur Rashri Maibam, District Legal Services Authority Bishnupur gi panel lawyer T.S. Hemchandra, St John English High School gi Vice Principal Maitan Keshangbam Gopendro amadi Project Z gi Board Committee gi member Longjam Samson na athoiba mithunglen sing oina sarugya ki thoramadu ga mari lainana Legal Aid Clinic Project Z gi in charge Yengkhom Wangthoina haugalakliba mahiroi singda logi maramda khangananaba haugalakliba mahiroi singda kanaba kaya piba ngamnanaba Manipur gi mafam kaya da leftana pangthorakpani ngasi Bishnupur district ki oina su ahanbo oina mafam asida sinbaga loinana ek sing asigi makhada lairiba tawba yaba amadi yadaba sing adubu mamuttana khanghanduna pamdaba thogdo kaya thoktanaba sinbani makhatana su sinkhigani haiki. The project foundation na sinliba legal awareness topic sing asi akhoi yamna sensitive oiba Foxo har kan da khoi angang sing sexual offensive dagi protect tongna asigun ba sensitive oiba case asina right ek asina khoi offense tawiba culprit sing dasu kayam sathiba chaira phangbage aduga khoi angang sing dubuna kayam yamna protection phangbage haiba khoi ek sing asi khangbi khangba leiraga su legal gi oiba khoi legal act project ji da pau phabi khoi soidana khoi adugi legal advice adu pijage. Anauba Mayol Khongchat Amakhaki Taramanga Suba Mapo Kumon Thauram Sagolban Amudonda Laiba IMC gi Ward number 7 gi Corporator RK Jiten gi Yumda Pangthokre Thoramadu da Sarugya kiba MLA RK Imona Sagolban Kendra da Pakhaliba Chawkhat Thaurang Singh Khanghan Bagaloina Loop Omana Thamliba Pandam Adugi Matung Ina Thabak Tawgadabani Haiki Thabak Pudimak Wakan Namada Full William Johnson Junda organization blindly koi tobonga tadi magi aim objective ungi makata pandam makata koi me janjal ni ba adana hai ba koi ma ki pandam sikhi lekta ne ko dei ba koi ki sinna ba ni go ne elements number 1 unity leina koi koi na janjal ni ba si number 1 aim koi ani subada awara pa social cause da mayam ki lekai de thong sinda kari pangok yage kari mating ko yage lekai ki anana ba
ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯃꯈꯛꯁꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯈꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯤꯗ ꯋꯥꯡ ꯂꯥꯜꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯖꯒꯥꯗꯁꯨ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯖꯒꯥꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯃꯇꯣꯟ ꯍꯣꯠꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ Bisnupur district ki manung chanba Sunu Sifai awang laikai Manipur police na mayumdagi fare haina media da fongdorakiba oinam Naubi Elias Bikendra Chahi Kunga Mapan Rom Surabam USC UNLF Amadi MPA ga Karigumba Hiram Amatada Mari Lainade Haina Koireng na Luchingba UNLF ki Publicity Secretary M Sakhena Khudek Piduna Thadorokba Cherol Amana Hairi Hauzik Malem gi oina cancer lainana paksana naraktuna imung manung gi senmitlonda chauna saitheng pirakliba asidagi kharada oirabasu ngakthokpa ngamnanabagi pandamda nomugi oiba lemna cancer laina nabra haina khangdokpagi free detection camp kaloinana awareness amasu pangthokre Kainau thongkhada leiba ibudhau loya lakpa community hall da Kainau youth club lam ahingba VLF amadi Kainau apunba maira paibi lufna punna cancer survivor Manipur amadi Karkinos care center Institute Amadi Research Center Imphal ga khusum naraga pangthokiba camp aduda punna miyoi chamagi mathakta yengke Kainau thongkhada leiba Ayushman Arogya Mandir gi staff sing PSC oinam amadi CSC Nambol gi doctor sing matengal loinana pangthokpa awareness asiga mari leinana Cancer Survivors Manipuri gi Secretary Rita Khomdramna cancer hariba laina si nupidana hena nari malemda cancer nabagi chang nomogi hengalakli cancer naraktana naba general awareness pibakal loinana test Matam chana pangthokse cancer naraba miyuida moral amadi physical support pc cancer na naraba miyuida kapna ba hidak cancer survivor Manipur dagi ataba mawalda loba yagani haina phongdokhi WHO की रिपोर्ट मतलब इन्ना कैंसर है 2050 दे 77% इंक्रीज लेनी है बा इंडिया दा 12% इंक्रीज लेनी है बा कोई मणिपुर मक्ता जो युमथों कंदी लेकाई खतिंगी अखोइना कैंसर मसिन जे हेकलपसे याम थिंगने अदुना अखोइना अखोइ इसा कैंसर सर्वाइवर मयाम अखोइगी ग्रुप असिना कैंसर नारो फरपंगा कुनो रन तौबनी जे कैंसर नारिबा मिसिंग अदगी रिकवरिंग तौबा मयाम सिदा कोइना मोइगी मतेंग तौबा आइबदी हेल्पिंग हैंड टाइप तौगा कोइ मोइगी ई दरकार पीबा अदगी अखोइगी फार्मास्यूटिकल कंपनी खरगा टाइप तौगा हिदाक से खरा होंग फंगनबा 1-to-1 काउंसलिंग तौबीबा डिप्रेशन सदलकन तंदा कोइना इमोशनल सपोर्ट पीबा मी अमा हेक्टर कैंसर नाबा याय अदुना अदुगी कैंसर दो नारक्तनबा अहानबदा फ्री टेस्टिंग तौबो से दरकारनी हाइबदो फ्री टेस्टिंग की नोसे मसा मसा की लेकाय दो लगा नमदन टेस्ट होनगे हाइबया सादा अवेयरनेस पाथोक्सब Kainau-dagi VLF member amana aikoigi lamdamasi sunomlaga hingwa lamdam oivana hospital chatlaga layengba loinana test taunanaba honabada awaba ama chauna mayoknai adubu ngasi awareness pibaga loinana test tauthokpa asi laibok favani haiki nasi akhoi kainau thongkhada free health camp haigadra adugumba ma akhoi maroina cancer gumba hom dogagi khangdona nabagi damakta test tawba khangdona nabagi damakta lengbe pa doctor sing lengbe pa skim mate akhoi nuaijai aduga akhoi haiba thoram ase akhoi gi kainau thongkhagi mera pai club aduga maroina bela pa kusam naraga tawjabali sai sida lamda masda leiriba akhoi try chai silina mayama suba nomna maram maraga chatpa lamda pasu mayama yawi test tawbagi adugumba khudong chaba mayam da ngasi akhoi sai sida pibi bagi damakta hainai leitana thagajari Board of Secondary Education Manipur na lauba High School Living Certificate Examination 2025 ta mai paklaklaba Chingamakha High School ge Mahiroi Singh Taram na okpagi thoram Chingamakha High School Felicitation Committee na Sinduna School asida pangthokre ngasigi thoram aduda Singjamai Assembly Constituency ge MLA Yumnam Khemchan DI of School and AI in charge Singjamai Circle Zone 1 Mimi Sinam Amade School asigi headmistress Thokchom Renuna athoiba mithunglen sing oina sarugya ke school asigi oina Mahiroi Taraga Taretna High School Living Certificate Examination thabada Mahiroi Taraga mathoina first division Mahiroi Tarukna second division da mai paktuna pass tawbugi chang chama orakpada school asigi mai ke appreciation certificate give amade case award piduna ikai khumna utke thawranggo mari lenana MLA Yumnam Khemchana Chingamakha High School ase matamamada school asigi fibam yamna phatabana Mama Mapa Singna Macha Mata School asida
थानिंगलमदे अदुबु महाकना MLA हेक ओरकपदगी स्कूल असि ओजा सिंगना कन्ना होनबदगी हौजिकती स्कूल असि महिरोई मसिंग यामना तमले लैंगा के माइकैदगी सु स्कूल असि हायर सेकेंडरी ओनबगी अयाबा पिरक्तुना स्कूल असि इंफ्रास्ट्रक्चर सेमगत सागलिबसि हेक लोइबगा क्लास 12 फाउबा तंबा यारगनी मियामना प्राइवेट स्कूल ना हेन फई हाइन खनरिबा वाखल असि थादोक्तुना लैंगा के स्कूल असि सौखननबा होनमिनसि हाइकी मतमी लापीबो ओजा मयामना यामना थाव यावबीबदगी आइसु फ्रीक्वेंटली संगे कांदा समना 12 स्टैंडर्ड बो हायर सेकेंडरी ओंतोपगी आया सरकार ना पीदर लेग्रबनी ओनली स्ट्रक्चर सी साबा वटपद गाइदे नाइना थमजनिंगी सी खगी छात्र सिंह प्राइवेट स्कूल की वखल थादो कांदा सरकार के अफब सगी फैसिलिटी पीबा अफब ओजा मयाम सिना फजना ताकपीरगा अचीवमेंट लाइसे सिदा कोई थाजब थमकांदा सरकार की स्कूल सिंसी मसी फगलहलसे अमरोमदा स्कूल असि हेडमिस्ट्रेस थोकचोम रेनुना स्कूल असि ओजा सिंगना महिरोई सिंग असि मचा मनागुम नुंगसीना लोइनरबदे महिरोई सिंग अदुनसु ओजाना हाइबा सोइदना इलकनी ओजाना हाइबा इनबा अंगांग अदु अफबा अंगांग अमा ओइगनी अंगांग सेंबदा ओजा खक्तदा इनथोकपगी महुत मामा मपागिसु अचोब थौदांग लई हाइखी अैना हाइजगदबा अमना पेरेंट्स सिंग सु थवाई यावबीना ओजा सिंगना तागलाइबा परासिंग दु नोय मैदाम ना तारैबा खोलैबा रेड लाइन चिंगागा तागलाइबा सिंग दुगु येंबीदना ओजा सिंग दसु एनकरेज पीबीयू पेरेंट्स ने ओजा ने छात्र ने सि यामना मरु ओय ममांगी लेंगाकना लंबी सेमनबा मरी लेनबा सिंगदा चेरोल थाबा लोइरमलबा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की हियांगलम वाबगाई लंखाई कैथेलदगी सुगनु फावगी लंबी असिबु सुगनु असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA के रंजितना महाकना होनबदगी सेमगदौरे हाइना मियामदा अपंग बसिबगी थौंगमा सथरगलिबासी अंगकपा पुए हाइना बीजेपी सुगनु मंडल की प्रेसिडेंट M नबचंद्रना फोंदोखरे हिरमसिग मरी लेनना मंडल असिना सिंदुना कक्सिंग खुनौदा पांगथोकपा पाउमी सिंगा उनबा अमदा नबचंद्रना मखा तारदना सुगनु SC की MLA के रंजितना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असि तोंगान तोंगान मफम पांगथोकपा थौरम सिंगदा लंबी असिबु महाकना होनबदगी लुपा करोड़ 95 चंगना सेमदौरे हाइना लाउथोकपासी अंगकपा पोए लुपा करोड़ 95 से लेंगाकना थाकिबा चेरोल अदुदा हाफकिबा प्रपोजल गी सेंफमनी अदुबो हौजिक फावबगी ओइना अयाबा पिरकपगी सेंफमदे चुपनगी लुपा करोड़ 22 खरा हेनबा खक्तने हाइबसी MLA ना खंगबियु हाइकी हाइरिबा लंबी सेंबगी प्रोग्राम असी स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हाइरिबा प्रोग्राम असी मखादा पाकिकदबा प्रोग्राम नि हाइरिबा प्रोग्राम असी हमांग मिनिस्टर ओइबिरंबा श्री M बीरेन सिंहागी लमजिंग मखादा हापिरमा प्रोग्राम नि मसी मतम सांगना लंबी असी सुनु केंद्र की MLA सिना वर्क्स मिनिस्टर ओइगे मतम सेंबिरमदबा हाइरिबा प्रोग्राम असी 45 करोड़ नि 45 करोड़ असी अपैना कनो तौबनी प्रपोजल तौबनी अदुबो हौजिक फावबगी 22 करोड़ गुमसी काइथुरकदरा हाइबगी कोई थाजबदी लई अदु हजफाव मसी कंफर्म ताद्री अदु मसी कोई MLA सिना करोड़ 95 काइथोक्तना सुनु केंद्र की लंबी से अदि बगाई लमखाई तु सुनु फावगी सेमने ने याम कन्न कन्न यामदा लाना प्रशास तौगी थबक सि तबनिंगदे सिग लोइना ना केंद्र सिगी मनुंगा तोंगान तोंगान मफम सिंगदा PWD की प्रोग्राम की मखादा मागी वर्कर कंडक्टर हाइतारेने मसी थादोगा सोन मथबक अयामबा था फादन लोइना कायरे हाइरिबा काइरिबा लंबी सिंगसे डिपार्टमेंट एंगसिनबिगद्रा MLA मसा लागे एंगे हाइरिब्रा हाइरिबा सिंग फजन सेंबिद्रगदी डिपार्टमेंट सु मखाताना बिन सिंगबा पिबिदनबसे मीडिया की थोंगदा सुगुनु मंडल की थ्रुरगी नियामदा सि थमजरी पहलगाम द टेररिस्ट सिंगना अटैक तौदुना मिचम कया हातखिबा अदुगी मायोक्ता इंडिया न सथखिबा ऑपरेशन सिंदूरगे मतांगदा खंगमिनबगी थौरममा NCC ग्रुप हेडक्वार्टर इम्फाल गे मोटिवेशन होल्दा पांगथोक्रे थौरमदुदा इंडियन आर्मी गे ऑफिसर सिंग NCC गे तोंगान तोंगान ब विंग गी नुपा अमसुंग नुपी कैडेट सिंग अमसुंग NCC ग्रुप हेडक्वार्टर इम्फाल गे ऑफिशियल सिंगना सरग्याके थौरमदुगी मनुंग चना इंडिया गे काश्मीर द टेररिस्ट सिंगना चथखिबा अटैक की मरमदा फोटो अमसुंग वीडियो सिंग उतुना NCC कैडेट सिंगदा खंगहनखे थौरमदुगी मनुंग चना आर्मी ऑफिसर सिंगना ऑपरेशन सिंदूर की मतांगदा संदोकना ताक्तुना सरुक याखिबा सिंगदा खंगहनखे लोइसलकपदा हौजुक फावबगी मरोइबा पाव अमुक्का हन्ना पिजरी प्राइम मिनिस्टर की मणिपुर खोंगचट मियामना तरामना ओपिनबा चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयलना मणिपुर की मियामदा अपील तौरकली
प्रोजेक्ट खरा संकाब नत्रगा उरेक युंग तौबा खक्की लाकपा ओइरबदि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तरामना ओकफम थोकते हाइना इमा कयाना फोंदोरकली अमदी प्राइम मिनिस्टर की खोंगचर असिना चाही अनि हेलब इरांग असगी पॉजिटिव ओइबर रेस्पॉन्स अम लागलगने हाइना वांखै केंद्र की एमएलए थांगजम अरुण कुमार ना हाइख्रे हौजिक फाउबगे ओनदी मणिपुरी पाउ मतांसदा लोजरे मिरेंग ताबिरिबा पुनमक पुअमुक हन्ना खुरुमजरी।